coi cái lối Hello, welcome. Welcome everybody. We chalor, we coi cho ben. We chalor nerin kaun kuwa kujong di lajik. Achiran chating, alwele tab. Achiran chating, but enye mana deka na ko yen. Pen war chilo ene chiben babuwit. Ku lwelan bela du. Kedeme non weten. Ako kedia ke kake dai. Ko kedia go ko kero. Wa ken ke betin go ku jal ku dong rantok. Wa lele rantung. Jal wele le kachin kada. Nyal ning depan nyal ba koy ke bay. Bana wene la toke kala tin ke over 60 people are die. Ku chir ko kete de tema die. So non ko ya ke tin koi toke my friend Facebook you know koi toke tio aya ke tin. But non ko gi ko cha ke tin. So even though I can koi cha ke tin that doesn't mean manade ke kiranta. I'm assuming that non koi to. So we koi ping, we chaka welcome. And nyali dua lecha red. Nyali da tiye ku door. To walk be kul jutich, kul chir kulen. Yin kuen. Akiran walk le betotu ne ye kulen. Tikene yen kapaj walk when me adur nyali da panyal. Kuyene ka yin wa piala go. Ukalo yuke kadia. Alo yuke ngiriede. Yen bandit. And so want to pure me at a rate, we quite ben, bagen be join ye cola. Echa lwel wan kulwelan beladu. Lakin antila gaw. Cherkan beladu within 2 weeks. Okay, and kin bela ben within 2 weeks. Kuke ken and ben. Aba share can week. Wokoi werin ya lilwel. Kuya we share can coach. Anong kai jara chai hit can walk a hit. I hit a hit can walk a hit. I got discouraged. Ku kai koi lui. But the chin yaling pan yalich luel cake. A kai koi chika tiam already. A little young right tiam. So doka yerio kayaka kaloi ben doka cake gum. Any ketian warrior da youth. Ukayen yaling the panyal. Aye luel kulwel yaka long a koi wearing yali luel. Yaka long abun. Yaka long kersano. Yaka long. Koi to bany chimiri chimani sulfur yakalong ko chiri Biden yakalong cake because cake koi ka ye job ye cake ka loy ka dir ku so yen ka yen nyale yen jama ye lele yakalong cake so we koi ben we ti cake a red ba long en a chan ben yaling de panyal ben ya yen strength ku ba wede ba ya loy kan chinomilia ku kachin kaka terto so ya ko long walk ta to ben so we cha ka do leg we ko chi benetene we ko dai welcome Mary Dangit, thank you so much, welcome nyan kai so kabu loy twen ke an ken go la bible anong long cha ka gwiri tene ka ben walk along rot petro ka tich ko yon chera jajor
ekol tedi jel koy wet o koy go ke were ne ale pin ku jel ke lele yongu bu loy mane a chan bu waluk wo petro go le kek ku lele le ye wel ke wepiot ke lele wel ke wepiot o ke lele alwele wel ke rut rech nyaay ke rech wel ke rut pel ke rech yene ke wel de pio pel ke rech alwele wel ke wepiot ku cha ke rut cha lui ke baptis nerin ke yechu kristo ye ku webe nyoy de jongdi lajek aba jalio ku won kok le woka yak yechu kristo yak gam ke ye dulongon ana chalwele yitok ku lwele yechu kristo cha gam ke dulondio kalwele yin to save yin to look ku ye gam ne yipyo mana de ke yechu kristo e ben e bo ne go daran e ben pinno metene ne go daran ku na yak ke ka ke gam ka we be ka lu yak ne yak gam achin de di de kor ne ale to wok ache lo che long di bina chole long ku ka che de pion di bina chole pion ke ben ato apiat ke ka bat ke ka chin ale ke lwele ben ka waluka ke ka kor bu ke ni kwa yen ale che lwele yak gam ne pion won ben kriye ci ben a lwel ne ale be ya gam ne gamade achin ke lew biran be gam eiro gam de ne pinno mitene ku jela gam de panyal ke gam yen ne ale je lewa gam de ne pinno mitene le biran le be lwel ku lwel ayak loy ke die ne ka lwel ka pet ka bala loy but gam de ne ale e different e chol gamadut so ke ka yen ne ale de panyal aye ka le walk along gam and so anong long to ne ci gwir aben wa long wa dia na yera ni ci long tong lara pa ka balwel tong lara pe gunu tong du ni yine ne ka balwel ye tong long yo ku lwela red ku ke long gam lwela na cha lwela long ke yin ci ngadi ke yin ci luok then you will be safe long jam na yeran ku chena pet long an ba ngadia bataro pinyma kadang aywa me lower this can bayan ya ping okay long yoku doy lwel especially kanisa de episcopal long ayoku doy lwel lakini kor bu lwel ye kol na yeran kene lwel ke kabu ke kabaya lwel ku gam kuna yeran ni chen ke lwel kenen e jam en ye nele gam wun lenku e jam en ye nele gam wunong rier ben du chang nyal ku pin ku gam ye chu kristo wantung de bandida ci di te dwen chol meri kin ton karur wante u jongdi la jingnich te krai gum ni chang pon plato wan piet ye ne tim ko go to gu tek ku ler pan ko ji to ku ler jor to na ku le diak ku ler pan nyal ku le nyi chin twi de nyal wunong rier ben bela duwe ti bulu lung ko ci to ko pir ene jongdi la jegam kanisa ka salejek man ye ko ji tey mat pal karay ko jun bi ti bu ko rjor ku pir bi ka pira ter amin longa ye lwele na che lwele longa ku gam yipyo ka yin ti luok then you are safe and once you are safe anong long de pel ekene abu lwele tongo jieng abaya lwele tongo jieng ku kabaya gam kenen
ke ka ai wo kon ai wo kon ne gamdai long ya long wo kon yin nyale ke yeti de ka kunwanin ke chi nyale chi yen wo ke privilege chi nyale de pan nyale chi yen wo mana de ko wo be along ka chi lwele long da be aping a chi lwele na met ko kero ka diag ne rin che ka wel ke na ba ka ga kwa nye mana de ka non ko to dai non ko diang cha ka ting. Thank you so much for joining us. So we can abaya lwel ukabadu open. Ekene abar mad but achi bar I will kan yalich apir I wo kun. So can alwel yin yalich wunde panyal ye pio kai in walk korach. Yin yalich wa do weird the pinum ye pio kai in walk korach. Yin yalich jong di lajik ye ben bay nongun kuwa ye pio kai in walk korach. Yin diang di lajik chetiye kuye chinum ye diak kuye nyalin tuk ye pio kai in walk koirach. Dwani yin nom ye chiet bandit na ka chu ka wuch kwa wany de kwarkwa kudure da ye got ye wapol bandit piet ye pio kach bandit piet ye koi kupol ko chaka war ne riam dun pietarit kudone ye uk when water ye wapol bandit piet ne rech ben kwa wach ne luoy rach ne duom kuter de durit ne wuk kune lugway ather bandit piet ye waluok ne chur de pio ne dit de pio ne nuom de kielich ne duom de rot ne tiel kune man kune jamraj ku chok nie reben bandit piet ye waluok ne bal ku karaj dir kok ka tuo ka dia kuna duome ben de tiom nom de gop ku de durit bandit piet ye waluok ne yele deng ku jiel nanwan ben ye waluok bandit ne bany mat piny bany mat piny nom ne pawer ne tong kutir kuton chiyul bandit ye waluok ye wakony in yalinda tie aran jametene kujela wut ku kiben yin yakoba nyalindere in chu tie ke ka baba gam walk along den chen way long yin nyalinde pan nyal ku loy wo ka mit ki pio ye wagel ne karach
wagel ni kai ben bi beter ken walk. Wagel ni koi man walk. Wagel yin Yakoba kayoku ka ting ku ka chu ka ting. Kayoku ka woi ka chu ka woi. Yin yitok yin Yakoba. Yin ka nyi kriye ben. Waya mel. Way tok wo ci chor. Way yin yitok yin ka wawom. Yen bandit. Kai pio na naran lwel wedu tene. Bar baya makrapon. Baya makrapon du. Kuwel bakalwel biya wel ku yin yala inde panyal. Ki biya wel che. Ka chin lwel on ku lwel le ka chin ki biya jwan weden yala chi. Kwa chin ki biya lum, kwa chin ki biya jwatin. Kwa chin ki biya nyaitin. Yen bandit. Ke ka cha tie yin baba. Nerin ka wun kuwa ku jong di lejik. Amin. So we cha ka le charit. We ko chi benetene. E long ken ya loy ku. Nyalin de pan nyal yen ke lanku. Wo kony. Wo cha pinke wil piet ken ka. Kuburun miet ne cake. Ke bayanetene. Aran jametene ni chole yang ajang red. Ku ke bien e weren nyalik. Weren nyalik yen ke bay ta to ku tene benin ke bay ta to ku ben. Ba weren nyalik ba bi cher ken wake. Yen ka bayanetene. So ke an ngot ke walking gwa jam weden Bible. Anong chuk Bible ba ke chir etene. Ko ka cha karet. Ke chir kan ke ro wala diak. Kuwa berujal miet ne kelen yale walk. Na to kitab kan yin lekter, na to lekter kan yin ke ken ke karba kwene tene ato kengi ato proverb chogdi te tier ku ber ku yin bi chiera bagole chokti ne tok proverb man yen ye ken cha lwelo an ku lwele lekter da tong bor adur aken goto ben lakin tong padang ato entin ku kato ya de ngadinyen internet nyen so na cha yo tong lengalita ye lwele the tongue can bring death or life. Those who love it will reap the consequences. Aye tong jeng aye lwele lep kon kuenek. Ran yaren abariam de tip. Ekene weden yalech. De bakweni yada kang chugdi te tero kutok. Chukti ine tero kudiak. Alwele those who guard their mouths and their tongues keep themselves from trouble. Aye tongu jeng aye lwele tied de tok yin gil ne rej. Tied de tok gil ne rej. Ekene kang chugdi te tero kutok. Chukti ine tero kudiak. The last of the proverb, proverb tier kudatem, chugdi te tier kudatem. Chukti ine tero kungwan. Aye Bible aye lwele kind words are like honey, sweet to the soul and healthy for the body.
Aye tong jeng aye lwel jam piat. A chin myung de chey. Jam piat. Ba wer piat lwel. Or ba jam wil piat. A lwela ka chir myung de chey. A chit myung de chey. Miede. E piale gwo bay. A lwela mierde. Mier wer piat. Wer piat balwel balerande wala bayale rot. Lwela ke piale go aye bay enongi. Proverb eke tiang keng eke tiang wil piat. So ke diak acha ka queen. The tiende ba queen itene John chuk di to the tem. John chuk di to the tem. Chuk tiene to the tem kudiak. So John chuk di to the tem. Here ato chuk tiene to the tem kudiak. Aye Bible aye luel, it is the Spirit who gives life. The Spirit give life. The flesh profit nothing. The words that I speak to you are a spirit, and they are life. The Bible look jamia. Aye tong jeng aye luel. Ewi. Yene ke kang chopir. The spirit. Ewi yene ke kang chopir. Ring achin ke lew. Will chakalewe. Ke kai ye will. Ke kai ye way. Ku yik pir. Will chakalewe. Ke kai way. Ku ke kai pir. So yes, ke ka chaka kwene tene ben ke achu ke ping. Achu ke ping ku kanong Bible tinde bajal be martinale ban ke noir. Ato ngadi ke dang ebungu James. Badiaj ke juatinale. So yes, ke ben wo jam ye kul. I will yoku kaleret. Will yen woka jam. Yen alicha ye will anong ipir kwa anong itwo. The word you speak, alu bi koy ryuk, ukalu bi koy kuny. The words you speak. So will ye kalwel anong ipir. Will alu bi koy no. Will ye kalwel alu bi koy no. Ku kalu bi koy pir. Will ye kalwel alu bi koy pir kwalu bi koy no. Ku will ye kalwel alu bi koy yena tiyay. Will ka tiyay ku ye kalwel alu bi koy yena tiyay because will alwel ni alek create bena pir. A good to will ye kalwel. Na ye jam will piat. Kakai ke piat la loy. Una ye jam will right. Kakai ke right la loy. So nyaling de pan nyale wa yoku le guard your lips. Bu kayoku lip kwa. Kayoku kalwel. Bu ya careful. Nyaling de pan nyal. On cheren pinnam. E chak pinnam na will. Achin kichi jal lum ku lwele ka ba loya chin chi manien wa ut twi chi ku bu non la nger ku bu ben ku loy ku kang wachen. Nyaleng de panyal alwele let there be light. Ede no nger.
create ben elwel wer kuna lwele ka loro loy because will ke create de ben anong irier anong power anong irier ku kero la doubt den chen lweltin it's a life will ke nyale chara life kunyal in the panel ka ken will ken ke cheren ka pin ku ka ka lewo ake ka pet ben on yen pin nom cha ka lwel and it is good a pet where ye lwel ti man on lwel ne de no nger go wer go ben ku wer ni ku a pet go lwel it is good yen ya in the panel ye lewo ken ke chok de will kon ya ka lwel will kwon yoku ka lwel watok na yaka will pet ka lok pet bay kuna yaka will right ka lok pet bay ka lok right bay and so bible le watong alwel lem jam alwel create ben ka yoku ngade ka yoku we nyale ke wayok bible ato bungu james alwel way create ben aleu ku bu let me see and where I want to say it a car but well tong jeng exactly acha le we gwar ku le bible da cha tieng tena ato james chogdite diak ata bible kana yin kato chogdite diak james chogdite diak so alele so anyway I can do you lakin ke ye bible ye le work aye lwe ku le cha jonkor di ting a jonkor di te yen ko yote ko be kar ken ko che la tong ku ti yen la tong anong ti yen ye duotin a chan chi be kar den kor lwel kanong lung tin ye taw ye tok ya jonkor ku lung tin ye taw ye tok a le ben wa yok lor kiem wala lor pi kwa le ben wa yok you know ben wa gir ye chan lot den ben latin taban wa che jam ken yen bat lung de a yen wo ken help me lord a yen wo ken yok te ben latin so aye lwe la jon ko dite ale bu ko kor ko le bloy a kor ba jon ko dite bu kararet ka non tiyo ko loyen ben kararet non lung tin ye taw ye to ku yen ke chok rian wari aye lwe rian wari e kanon lung tin to yen ye girnam na kor na chok yom ben ku lwe bla chiem ka kanon tine loy tin ben la chiem alwel ke ka ayoku ka loy lakin liemda lep alwela ka chui ti ta pet bata korni ali buya ti ta pet lwel kriye ci ben ayoku nyuot be kriye ci ben loy bat liemden a chui ti ta pet a ci bible la ci tong mach alwel rok ke nyow mantin kor la ku kala rok kale nyow ben mantin kor bata pin le lwel ka nyob rok ben ku te nyowen rok ya anon ka jwir yo kek
man tin ne anyo rok ale belai to pin e chat pin ale bakariok ale bakano abito ku team ale bakariok ya team ale bakanyo ku yene ke choklip ye bible ye lwele lim den wil yoku ka lwel na ye ka wil pep ka kon wok ku na yo ka wil rach ka lo kraj loy ku wil a pir kriye ben ke wil yoku ka lwele a pir yene ke yene families, you know, na to when meet ku, for example, into when a man meet ku moindu ku tingdu. Ku ye moche ti ge yok ai. Ye no che ti ke met e yok le yin du ke yok. Yin dunga. Hey yin chir mor, yin chin pio yin chir mor. A chin ke ba kon lew. Yin right ku, you know, ala ke le tik. Bela ku ber me lar yin chir wur yin ya daro ku yin le kwa chin ke lew ke wil ka ai wil ko riok ye bible wil ke wil ka ai ko riok ku men ye le ke wil ka aloriak na ye me diok ku le yin men chin pio ku yin chir wur or yin chin mor a chin ke balew pire ke men a chi ka chak du nim ke wil ka lo ya le ka ping ya ku le ke riok e ka lo ku te ku ye lata yo le an tiniar en an ye le la aka chin ke balew mana to chin ke balew no ku chi ko tin an a chin na chin ke balew men ku ye men da run ke tier ku run ke tier ku dia ke wan bai ku je because yongu e wer e will chikale a chan jokela latin a che yene jokela latin ku chimet chanin a yok yin a chin kinyich a chira nyarin ku ke will chikale kin ka yit ke men tin a jel ke kaka jel jok a jel la tiong nam ko jel jok a jel tiong nam ko jel tiong nam ku wer wen chile ku mena loria ku yongrio ke na ke wilwen so wa yen ya leche ye lwel guards your lips bu wil pet ke bu ka ya lwel a chi bible leche lwel le ku lwel na yak gok te chen we nyut non kaman ke ben wala nyoy ke we family ke we yak jam gok bible yak gok bible wil kan ya lech a chan wil kan ya lech a wil ka tie anong e dor anong e nier ku kai wo chamit piot kai wo kun ran ye le keke a ye kun ku jam yin jam e yin kun so yen ne le che ye lwel na ga ka we yak gok ne bible yak gok ne wil piet a chan wil piet a ka thong hani a lwel ni etna lwel a wil piet a lwel tene ne ku lwel a wil piet a lwel a jam piet a chin myong de chei a lwel a miede e piala gop bay so wil piet a mit ku tom ting kolda ga ka wen ran ku lwel yin ngadi da yin ran piet ku ti piet yin ka ku loitin ka piet ku abi yen la ku abi yen la baran ba le wel ka tie a chon nan ki chu wo ke le wel ka tie because al wel ni ale chu wo ke ben one problem wo ke ben wonong gure ko inom de ni ale cha yoku dak ko yen ni ale lwel buruta kwon
buruta le will pet ran men ye chole le will pet e men e chile pet ku men ye chole le we rach a chile pet ku men a chano men because ku yin datu yin chirono alwel bible ya because alwel bible will ye ka lwel yilep aben ke yi judge will ye ka lwel aben ke yi judge kul look alwel ke will ye ka lwel ke so ke will ye ka le ke men wala will ye ka le ting wala will ye ka le monyi aben ke yi judge so nyal in the panel e wala yen ke yen lwel ku lwel le ya ka kwen bible ku ya ka wel chenyi or ya ka ping ba ping e wel ka nyalich cause wel ka nyalich ale bi pir bay ku ka lew bi to bay ku ka lwel nyalich there is power in the word you speak will ye ka lwel anong irier so we tom chirmane ko koy gok nong rande le bu gok you know ku agok ku ka lwel pool ku ke wil ti ka lwel ke even though wa pool but I we right that alwel ne ale to know I can't necessary because ya gok ku lwel ke pool ku le ko ro we right ku wer ye chole lwel erodiel nana yak na le wek ekene true achu ka yit ke kalwel ke tenike because era loyen na ye jam barat tiong will right negative talk chawale ke example anang nyir to tina chai do ching nang wat bata do ching nang nyir tina America kuon ko nang ke chol bulimia koch met aye eroting na le mandare nya elo na le roting mandare ka ting rot kwai kaka boku le no nan to kurba cham because nan to kurba kwai wala le cham kaka lo ku tewe chine ror ku le ngok a chana lwelen an to kurba kwai ero gol ya kitin kur but yeni jogletin a negative so kiyen na le mandare ka lagu tingrot anong nyir chaka ting ayen ran weight 80 pounds ko kalo weight 60 pounds ku kalwel ke chweka a good to ben ke loreng that thought negative thought e ben ko nim ku kalwel ni alinde panyal alwel kene yak nyaay dok ye gam so bu ko ti chu ko bia le will negative ko bia le will right ku ka yen ne le che ye le ran ye le we right e chak in the image of God alwen ne le che ke chak tung rot ran so when you do that ne le che pyomit yin rod yu ko yin ke ran rir ku yin ka dit batran ye larti ye yu ke ran chin kun ku yen he deserve a chan belar ku bele ke ka alwel ne ale yin you committing sin you are committing sin a chan baran chin ale cha in his image ba le we right lere God alwel ke no Quran ku chike de lwel non werde ne negative ci bay
chimane division ko cha teke kweran to kalwele kuler ku pachi manatu e kar chi wildfire ni elwela ke chier man chirong nyu ku were aloko ryuk aloko ryuk ko chela gam aloko ryuk ko chalo ko alu bito kwe word so walwel ni ale chia ya careful na nong ran ti ka ken negative lwel ti ti ku loy ke ti ti ki cha ke loy ka ke a be judge according to his word but yin rane dunu latin don't join that person your bible well these are fools ke kai right lum ku ler ke tin ku chop ke don't do it your bible will no yak jam ne will pet ke kai ko built up will pet I ko built up I family built up yo ngui bay doy riok I will ke kai bay riok ka chi nge lwele la ku nga loy nge la ku nge chi wedi pin ku nge yin la ku ngu negative ku ka e jok will ka nyali on chen ka lwele and it is good so na ye jam ku ye yu wera che wer pet ku ka chiran che chin ka pet bela loy ran ka duni lo don't duni jak wela pir wela le bi tuo bay ku ka lew bi pir bay e ye chukrito e kana to bung John chugdi te detem e chukrito yene ka chen ko ben penye ja nge cher ke be chol ku ko cha chi ne choke ku me ba che ka tinke ne choke go jere ke dich ku re kero ko cham ke chir 5000 wen chen ka cham go jal go ko jal penye chi chol go ko jal ku jelien na gon la pin runu go ko kor te ken ke yo go ko be kar lo bi la yo te da ko le la yin boten na ko jale ke gel no ka che we che en kor chan we kor en chan mi dwar che yen we ka mi dwar cha cham but do ke ne che yen ya ka loy wel ke pir gel le yak kur miet de pira ter in yak kor but the miet perishable miet ye cham ku kachin ngadi ye lele miet de pira ter in yak kor kuin ka kor bu ya kor ta to ko ben na yeran ye muj wala ye tik ku kor ba pandu kon e ka che ba mi la be tarabenum ku lele o miet ke ku ka cha be ku ani chol bi miet tarabenum ku yi na chin miet ye be ku ka chin ke ye lo no ber miet de pir de we ber jam yen ber ko gok e wel pet ber ko gok e wel pet en ka yen ya le che ye lele ke wel ka ke kai ko kon so wen ka chen ye chukur to lele yak kur e miet de pira ter je leken ku je le go ku le bu go ku le kwar ko won ka ke cham mana ngadi sarai go ye chukur to go le kwa ken be pir ye le ane ke miet de pir de we ane ke jirai I'm the bread of life who came from heaven ane ke miet de pir de we je le rana cham rana ringi chwer ku chem ku deriem dia rana benang pira ter ye le ane ke bread of life ke kaka a ken bi alo ko ni me pet but koy ke rune thank goodness aye ke pin
that ye chukurto yen ke bread of life yen ke bo war bo wog baby ne rech to wotin ko to bo war bo baby ne rech chirman on to mit ke Israel on to ke pinde Egypt ake to ke yong ke ga ke to rech on yali go benbi ku bi ke bay Jesus Christ was baby rech ne wake gam for us so we in ke bread of life ku jele ke gelwel ke will ya ke le wake mana de ne bread of life ku an ke me the p the way alwele ya ke gam rana gam this person abanang pira ter that's all in ke kon yale just believe na woni che will ka jalwel ka den ka chena bi jalo ku lel ke will ya ka le we ka tinka I will ka pir jen ka chena jalwel tina let me see acha lel ku lel le the words alwel le will ka pir help me Lord acha lel do ku ye lui e ka cham yer yak ya ka lui ne ka cham eto aget pira ter pir benwe alwele duk ye lui e ka cham yer yak ya ka lui ne ka cham eto aget pira ter pir benwe ran gamwe so nyalin de panel akor buya he want us to speak life into people speak life will ka pir ke bakaya le koch ci man ye ci krito e ben wabele will ka pir e ci boba he came to give us the understanding of the truth kwe boyen ke mi de pir kwe bobu wabu war kwe bobu wabele will pet all these are good news ke ka bi ye ci krito ke be ke bele walk ku kalwel ni ale bu ye ci krito bu ya kar ne loide and so alwel ni ale bu wil ke pir bu ko ya le koch bu wil ke pir bu ko ya le koch he want us to speak life he want us to speak life into each other rather than being angry at people ran puria kran go ku baran balle we raj ayen ya le che yelwel ekene you are speaking that kene yin ache to yin will raj lel bi kin ran riok ku yin yourself iriak ku kalwel ni ale yelwel keto yipyo yen ke benbi kulwel ayelia pa jal belwel bate ke to pyo we already lepa che jam yetok e jam e ke chi pyo lwel chaman jamen tene I will ke ne le ka lwel ke tene because I will ba na pyo ku kalwel bible e timpiat e luo timpiat e luo ne ke piet ku tim raj e luo ne ke raj ku luo da
ai koi chinyale chol ne ke piot to jong di lejik ne ke piot che jong di lejik che ko kon dan ka ye lwel bu ya luo ne luo pet ku kai will ai will luo pet a ye bible ye lwel tim ti man nong tim wai ke ketene ti man lwel tim taw you know taw e luo ku ke ka ken ne luo ka ai amit ai taw ayo ku gwir ku ka ye lai ke cham ku ya ni ke cham everybody ran ben it's happy ran ben is happy a team because the team is producing good things Nyale cha ye lwele de wathong team ku ka kor bu ya luon ka pet wel bu ka ya le rut ku luoidu ekene bane ya luo pet ko ye nyale de pan nyale ye lwel ko cha ye ka ting ne luo den so kor nyale kor bu ya rut to speak good to speak life acha duo pinyaret because yani ke theme speak life into yourself and yak there was a time I was speaking negative and rod le karaj kwen and le rod karaj kana biyene le ku en mane kana chatwet ku kana cha bebe lew mane ku there was a time I remember my ngade mama nyin jal wa piori akaret wo karaj tum lela go and wala karen to kurba beni re kirande ba ben yar pin no mutene ba because you know kon yar ka yi mama yi baba to a kirande ba ben yar tene pin no that's a negative talk ku ke kene etom kirke is simple but and behond because yen yale ke yelwel yaka nyar ne pion duon ben kune tang duon ben kune luoy duon ben love me with all your heart your soul and mind and I was having hard time loving God because of the negative things chalwera I was antiamiol bia tu kulel my father help me anti rod bia yo kulel that when anti kurba be nyot ku ke bie na chanyich and that nyota cha berba kor kul ko kan nyote you know ani nyote karacha a nyota cha berba kor ku go nyot jal and ke nyot I don't dream why because into negative word you spoke negative word to yourself and became true can the words sting how alive they are they exert the exact effect chalwel so dukurutile negative kwa ye bible ye lwel ke jok yen ke akul ko ka libi jok ta winum ku gam ku lwel bi na che lwel bi yitok ke la bi is like a wildfire already so it's best ba kon ya chare che wedun kor ba lwel ku dun ler bi because na lo lar bi ka lo ka ku ya le kriyo ke and a chibe do chien there's nothing you could do I chin ke ber ba lo chan ba wer ba do chien no so accordingly we are careful ku yin na jël cer mandiyene ba wel negative ba ka lerot kwar yokin can you imagine rande ba le wel negative out of anger ka lora na le kriok and so we all need to be careful na non ke beni nom ke negative don't accept do ne gam lele I rebuke you Satan
anti ping ke will kun ka alwel ni alenya pan ni al buya jam will pet buya jam will ka tie so we ka kun ka negative ka acha ka reject in the mighty name of Jesus kuduna gam ran chile very negative kale yen ke will kun ka acha ka gam in the name of Jesus. I deny everything that chale ken acha deny acha gam in the name of Jesus because naga men ka lokule yihond kulu yik right. Maybe not now, but in the long run, you will see it will happen. Because I myself struggle for will in negative chakaler. Kuke jok, because jok want to destroy you. I will jok ben, bebenak, kubebrio, kubebukwal, in a kelonde. So will ke negative, ake ben nong knowledge. They don't come from God. Chinality chilwell create chinality ben one chair, yellow ben, and it is good. And it is good. So na ye cry, kinyit, manada, a catchable non knowledge. And you reject. Kuyuku nyin teeth, you meet took a beale we right. A man do. Alwell in the air, but I can know. So don't do that. Yak meet yakale will pet the rate. Angu chok by yende ke chok by yen ku yin ke le ku kork bi cry loy ku yin ke le ke nyu ke pin ku le men dia karai ai ko loyla ku ka pet del pet ke ku del right ke ku yin men dia chet ku wula. Ku ba ya part of it. Chibilwele yini ka be ke loy ku enan be take to di enan be cry loy. It doesn't work. A kor be a yin example. A kor be a yin be met beating to dunin kap to pia dunin ka kuloit in chimane ye chukrito. Alwele ya ka akar ke ka piedo na lor mane ku tinka ke ye chukrito ka chin ke yuk right. Ku yen ke yen wa kar kor bu kar ta to kuben. Bana lombe diok kulwele le yin duni kene loyle kunale eating ke ka loy and you think ka bagam achigam. So walk or the record we are careful. God we are careful will walk yoku kaleret will ye tik kale moj will ye moj kale tik achiran je pioriak eka kon ya le bay pio ya wiping first bay pio kon ya wiping twing ku bajal jamal alwel bible alwel bible a man shall eat well by the fruit of his mouth. Will Piet ben beyitok. In kekene. Alwel Bible. A man shall eat well by the fruit of his mouth, but the soul of the unfaithful feeds on violence. Ayetong jeng ayelwel ka Piet ben ran Piet liep. Ayik rut dok ay rudokin lwel ka Piet ben ran Piet liep ay rudoke manatu will Piet ye ke lwel bi ay la du nong yin ke ka Piet ku le will shape you will Piet ke lwel bi ke ay la du nong yin ku ka yi build in a good mighty way. So will you think ke will ka we right ranti a chalu ke right la dim bale ke we rei ke a kulera ni jel ke jele we right jere kulele le ranti man yen ka bi jalting man bene bela duotin
But ke will chakalwel ke I really do. They come to haunt you. So we any ke will Bible. Alwel kapiet e ben eran piet liep I redoken. Alwel kubo agot today alwet. So we need to be very careful. Kuna yu grande kunong wilken ke negative ku chaga chelwel kake. And just pray for that person. Could walk a lot in because kocha eke judge. Alwel nyalech a judge nyalech ko judge will yekelwel. Just because ran tianong ke den chila lwel ku kachala gam ku lortin ku lotong loy ku lo mat when yen ku loy ka no. Alwel nyalech will piat ke kai ko built up. Will piat ke kai work built together. Buto together. Kirsano alwele yakro niar. Alwele buruta niar wo kirsano. Ye kirsano tono kalwele kocha teke yi kocha yin le kon kwalwele wo kirsano. Ache were neli. So we don't need a chukor bu chopete wert. Chukor bu chopete. Or berande bela ben be kana idea dende anon ko piet kor biran lo kulora ande le ben akor be briokit. Ran riok deji ache ran neli. Not from God. And we should not stand with that person. Koi la lui kareken kuloku eran pet yene kalwele yakatotok. Be together. Ran right. Takato to denti doka loka kai. Well batom di ke ran but doka lo will kai because will anong e pir ko anong e to. Ale because no. Upin no matina changa will I can't the king it. Where ye willing in care until effect. Will got the apiataret. Will got the apiat. A good chirin. Well, nealing the panial rin. Alwella rin I very important. Jal ku kerin kuon ke pan jing yen ke kochol yi panchol ku yi achol ku yi biar ku yi nyariak all of this accord beke pol anong man chilwele bible cha antino mario what part but ba you achi mana cho ko charin achi mana cho ko charin is something mana de ke bi ria kwanchok or something about ria go met go ria kwanchok Ejal bela long nong nearly go lele ka kerin ka. I don't know, but antino Maria but I'm just giving an example. Rin akor bu mitacha kerin ka kwat ka yes met kwat e chol biar kunale biar kor chuka le yuke jok. Kulwela no wakairin ka kwat ameta bedia ki chol ka ye biar kuwa krisano. No, don't do it. Don't do it. A good kirin ya, a little joke meet kwon charin pet. Atie, eh? Yak meet kwon charin ka tie. So we need to start doing that. I can cry to ben, you know, will anongi effect. Will anongi effect, I could effect. Will anongi rare. There's power. There's power in the word we speak. In the Bible work. So we need to be careful. We are careful will ko. We are jam will ka tie. Ran chol Jacob. Chini aliche be a chol Israel. One go meet ka chol. Ran chidio pa ka korbeto. Go meet ka chol. Ko bi ku ye ka tie.
will ka tie chikale mit ke mit kok mit ke chikatie tung you know mit kok ka chikatie re chimani juda alwele yin juda alwele le the scepter actually be wa achi be wan banya betokene yin forever banya betokene yin forever kai will ka tie so yoku mit kwa le will ka tie ku yoku rur kwa yoku ka le will ka tie ku yoku diar kwa yoku ka le will ka tie yoku met kwa yoku ka le will ka tie alop achine will ka tie totin alop I will ke tuo alop I will ke tuo ayene tuo ke ben beti because will I long could be ran lo effect so na cho aran right de kalwel ni ale jo kwani just speak good things but will pet bakaleran and you will see ran will change anong non koi chan ka long ter loy ke koi ke ye corbien loy problem on ter long I man I met you ku kaya party question ran loy kra you that's what in ke cornel chan walk ran chok ra cha brai cha de kin lang yen ku le ye le wel ka tie even na chi chok to ku ye le wel ka tie yi pyo ku ka ke ka kor ne lin de pan nyal ke nong walk buya wel anong irier ku ka kor nyal buru ta le wel ka tie ku buru ta jam wel pet ku buya go ke wel ke nyal wal wel nyal na mier ke pyot ka we ket a dear ke hymns ka we ket a dear ke nyalik ke ya ke ker a che dear ke pan jeng yen ko ke rut pion ku te ko ke yi ku le ne ke nge ya kwai dear ke pride ka ka le no le ne no pride pride is not good I am flan nge ku nge ku yin mane ku yenga ekenal vel ni ale tik de ai kaka no pride yene ka cho jong ra chalun and we don't need to do that len ni ale no don't do that we are humble all the time we are jam will pet ko chu pyot ko pin a chiran vel ni ale de pan alwele ka chiran wernge no first no last alwele I'm sorry alwele ka chiran wernge alwele ran ben thong nele everybody alwele ko cha thong etene ka yin nge bijam an nge kwan win nge kwan nyan nge kwan yin la kwan ka dit kwan no wa ka pinnum kwa alwele bible alwele these things alwele ka death they bring death don't do that nele to what thong ayo gran ke chem kucha no mrane the same yin kuran chem kucha no nearly treat you the same in his eyes so ke will ka ke bayan ka ba ka bi share kan week ku kaya ngota retin yalin de panyal nong anaron mietia you know aba ba wait la anaron mietia so aya lwel an be ko chitena ke wil ke karba ke bi share ke na wek na non ke cha jwatin ke an ne ale ti lang ke gen anon ke cha jwatin ke we lang ke bi ne ale de panyal bi nyai ku na non ke piet cha lwel ke be ne ale de panyal bo jwa ku ben jwa yen ku en be bala ben na jwe de nelik
ti chene juir kan be bela ben ku ya ka long ne cha lwele ne ku lwele ja hit ken koch but ai liera ci ber bato ke nong rier but akor bu dia ko way long rut ku an be bela du so wab wonim gor pen lenko Yakoba wuna tie ku dorin cha dua lej baba nyalen ko pion ke wil piet kun chakale wok baba na non ka chakalwel ke che wedu baba ke yin palen ka reiche baba pal ke en ku loyen ke miti pio ku na non ka chalwel baba ke wedu ke yin tiong awut kun ke yin nyalen de pan nyal dun ke cha jel ke chin ge chi ping baba ku dun en cha jel ke chin ge charan miet ya yin Yakoba nyalen de rem to when cake baba no wood kenny ye ni na ka be ya coin tong the leg baba to ka jong di la jig baba ye jong di la jig to walk what there to wa jong di la jig baba bu walk be ya coin tong the leg ka chin ka lew ku na loy ti chini na chin ka lew ran ran be ne chele yi ne ta du kan walk in Yakoba en ka yen warrior ku en ka yen wanan create ben yin Yakoba nyal in the pan nyal yin ka yoku taw twen ne kichine lwele doko koche taw twen na anom ya ka kon taw twen ku kriye duon kar ke bana bijal yen we yen bendi Yakoba baba kon wok ne ke wel kun ka baba choke cha doto ke baba o guide them baba ke wel yoku ka lwele wali pi yin Yakoba den nyalen derem kon wok bu ya wel pet ke bia ben be no piot baba bia wel pet ku burutale wel pet ta to ko ben baba nerin ka wun ku wa ku jong di lejik amen. Thank you so much. God bless you. Bye bye.